Da, opet se vraćamo na Gitarijadu, jer na ovom kanalu će biti svega pa i klipa o istoj stvari 2 dana za redom, ali nikada neće biti nepravde. A pošto juče, a i ovih dana, pogotovo nakon mog žito kukolj momenta, juče je učinjena nepravda nekim bendovima od strane svih naših novinara, pa i mene, koji su bili registrovani za Zaječarsku Gitarijadu, vreme je za jedno ovako vanredno obraćanje. Juče smo pričali o Zaječarskoj Gitarijadi i tome šta se dešava. Ja sam bio u fazonu, brate, svi da otkažu ako su ljudi, ovo ono, nadajući se da ću da budem dovoljno relevantan da neko kaže, znaš šta, upravo je ovaj Batica jako ne voli Tuborg, fuck him, otkazujemo. Ispostavilo se da ljude boli uvo za mene, što je i očekivano ali ono što je veoma neočekivano je to što ja nisam morao uopšte to da radim. Mislim, taj deo, nada, pritisak i to. Jer Zaječarskoj Gitarijadi je ovih dana otkazalo brdo bendova za koje niko nije znao da su otkazali, jer naše novinare boli uvo da istraže bilo šta za te manje bendove. Jebi ga, to nije vest kao naša, otkazale su i još 2 velike grupe. Zašto je ovo problem? Pa zato što svi ti ljudi koji nisu otkazali će onda da budu predstavljeni kao neko ko nije podržao borbu za pravdu i tako dalje, što nije dobro nikako. Ovaj klip će biti kratak, da samo kratko bacim jedan mali komentar na sve što se dešavalo nakon onog juče, neki update u smislu, jer ispada da su me neki napali kao kako ti to, brate, po nekim bendovima koje nisu otkazali, to je njihova sloboda, ima ih mnogo, jebiga, znaš, kao ako ih ima mnogo, onda oni su pravo, ja nisam i okej. Možemo diskutujemo u tome, što je i poenta svega ovoga što radim, ja izbacim klip, vi kažete nisam u pravu, malo se podžapamo, idemo dalje. Valja izbaciti malo negativne energije, jel? Ali, novost od juče je ta da, dragi moji ljudi, na Zaječarskoj Gitarijadi ostaju samo ona bina koju sam malo prepomenuo i pljeskavica od psećeg mesa, verovatno. To je jedan moj drug kad je bio na Gitarijadi jednom rekao, brate, ako nisam pojeo pacova u pljeskavici, ništa nisam uradio. A jebi ga, stvarno je bilo tako, ko da ješ pacova, fazon. Meso boje, slojastog kišnog nimbostratusa, mačije, granule, Michelinova zvezdica, Upravo sam čuo Maju Berović koja je rekla da je slaba na nekog kao na dečaka i mislim da je ovako malo falilo da promenimo temu, ali nastanemo dalje. Uglavnom, na bini koju sam malo prepomenuo, sam jučer rekao da će izaći od headlinera samo Whitesnake Experience, Riblja čorba, Generacija 5, Atomsko sklonište i Alan Islamović plus demo bendovi. Au, brate. U međuvremenu su otkazale Riblja čorba koja je samo onako iz globa rekla poštovani prijatelji, grupa Riblja čorba neće nastupiti ove godine na Zaječarskoj Gitarijadi. Iskreno nisam ni znao da postoji i dalje, mislim da bi bolje bilo da dozvole nekome, brate, napravi tribute band i da odu da odmore malo, ali okej, kapa dole za potez svejedno. Whitesnake Experience također neće prisustvovati, ali to je neka jako čudna priča u kojoj smo samo rekli, neće ih biti i ćao. Ako imate negde neku sliku, nešto da se to desilo, dajte da vidimo, jer po ovome oni su još na samom početku rekli nećemo, a neki prenose da je to tek slučaj sad zvanično. Nakon toga imamo Generaciju 5 koja je otkazala također prethodni dan i kaže ovako, gospodski, brate. Što volim ovako kad se napiše ljudski. Znači, kaže ovako, zbog aktualne situacije na ulicama Srbije, u trenutku kada se oko nas sve više steže obruč straha, kontrole i ćutanja, verujemo da muzika ne sme da bude paravan iza kog se krije represija. Ne želimo da svojim nastupom damo privid normalnosti u vremenu koje je duboko nenormalno. Dalje, ono što sam čuo jeste da su Bolesna Štenad isto odbili da nastupaju, ali nigde zvanično ne vidim da su pominjani, ni pozvani, ni ništa. To je vjerojatno bilo nešto što je moralo da bude propraćeno interno, a ja toliko vremena nemam baš. Ono što znam jeste da su oni davali veliku podršku studentima od samog početka, da su se još u januaru oglašavali, pa me ne bi čudilo da se ovako nešto desilo. Ali, sad dolazimo do bitnog dela jer headlineri nisu sve, ljudi su i u drugim grupama, jel? Juče me kontaktirala jedna divna mlada dama, basistkinja grupe Deminutiv, koja mi je poslala slike društvenih mreža određenih demo bendova koji su trebali da nastupaju i rekla da njihova pevačica voli da pije pivo, što me oduševilo, pa sam ih onda čekirao i oduševio sam se, ali sad moramo se fokusiramo na priču. Zbog toga sam ja danas teo se izvinim svim onima kojima je celokupna srpska novinarska scena, pa i ja, ostala dužna jednog dubljeg istraživanja i interesovanja, a pre svega zato što sam ja, zajedno sa ostalima iz komentara, rekao da treba maltene da bude sramota svakoga ko dođe, a jasna mu je situacija i nema dovoljno osjećaja i kolegijalnosti da stane uz one koje su zajedno sa njima delili sudbinu progona i ućutkivanja. Jer ako danas ućutkaju nekog tvog, ti ne reaguješ, sutra će i tebe. Pa napočnemo sa demo bendovima o kojima niko ne priča, a također su ispale ljudine. Bend Klapan je objavio na društvenim mrežama da u podršku bendovima Goblini, SARS, DLM, Električni orgazam, Whitesnake Experience, Maktub, Green Bulls, Draga Sonder i NIT otkazuju nastup na Gitarijadi u Zaječaru. Znači, jedan manje.
Ali, ovde vidimo i nešto što se možda onako sakrilo i provuklo nezapaženo, a to su da uz ovaj još 3 demo benda koje su trebali da nastupaju otkazana. Maktub, Green Bulls i Draga Sonder. Ja sam malo istražio bend Draga Sonder i to ne mogu baš da skapiram ko je fora jer nisu bili zvanično objavljeni na sajtu Gitarijade, ali vidim da su nastupali skoro na Beogradskom autorskom rock festivalu ili skraćeno BARF. A evo te život, brate, znači ne može festival, brate, da se na engleskom zove Povraćka. Kako očekuješ da ti dođe neko? To je kao da Srpsku akademiju nauka i umetnosti zovemo kao i sve drugo prema agendi u kojoj ne sme ništa da se zove srpsko, nego mora da stoji na kraju da se zove Srbije, pa onda bi ispalo anus. Malo smisla, brate, nekog. Stvarno nije na izmet. Onda idemo dalje da kaže da i demo band Afazija otkazala učešće na Gitarijadi. Band koji inače zajedno sa Deminutivom nastupao skoro na još jednom festivalu na kojem se desio opasan skandal u kojem se cijela ova odluka i prelomila u suštini da svi ovi bendovi ne dođu, a to je sledeće. Po onome što sam čuo od ove legendice koja mi se javila, koje sad dugujem Jegera, ostatku benda Pivo, odluka je pala na sred čekanja uživo nastupa grupe Afazije na Gitarijadi u Velikoj Gradišci, na kojoj je band Deminutiv inače pobedio, kapa dole devojke i momci, u kojem je speaker umjesto da najavi Afaziju iz Pančeva kako treba da nastupa, on najavio da oni neće nastupiti na festivalu jer im je 17-godišnji bubnjar iz Pančeva pretučen na protestima. Od tog dana se i Deminutiv pridružio, a oni se jedini pominju od juče u novinama, gdje su ostali to ispratili vrlo slabo. Pored toga, dobio sam direktno potvrdu od benda Internaut da su otkazali još u petak, što također niko nije uspeo da vidi. Kapiram se držalo dosta toga u tajnosti, pa ni grafika na sajtu Gitarijade nije menjena. Za svaki slučaj, jebi ga da zajebu ljude i možda još nekoga da dođe da nastupa. Ono što je za sada ostalo izgleda jer nisam uspeo da dobijem potvrdu po društvenim mrežama i tako dalje. Samo na provjerim da mi neko odgovorio. Nije, dobro. Znači, nezvanično su ostali frontmeni iz Leskovca, Promo Najal Bački Petrovac, Jorlos to iz Novi Sad i Konspirasi iz Skoplja. Također za sada znamo da ostaju Alen Islamović i Atomsko sklonište i ja iskreno ne verujem da će iko doći od njih, nego samo da neće da se zameraju i otkazuju, nego da će da čekaju da se jednostavno otkaže festival i kao to je to. Ono što nisam znao jeste da je, na primjer, Jorlo Stoiz, jako su iz Novog Sada, u stvari ukrajinsko-ruski bend koji je od skoro krenuo u priču u Srbiji, skoro su cool zapravo. Kapiram se neće oglašavati uopšte jer su stranci, pa da ne bude svašta i da će samo da se otkaže i da bude to. Konspirasi je recimo iz Makedonije, tako da je pitanje da li će odgovoriti isto, da se ne mešaju ni u šta kao međunarodni problemi i to, a Promonal ne vidi poruke ako se ne partimo, tako da mrka kapa najverovatnije. Sad, organizatori Gitarijade su se setili da postoje i da bi bilo dobro da kažu nešto ljudima i mislim da su otišli samo toliko daleko da gurnu sebi 2 prsta u grlo i povrate sledeći u vezi Goblina, a to je da njih niko nije zvao, tako da nisu mogli da se pozivaju na politiku ili na bilo šta. Nama nije odgovarala njihova ponuđena cena, nisu se uklapali u budžet, niko nije sklopio ni predugovor, niti im je bilo šta obećano. Ovo sve izjavio Boško Ničić, predsjednik organizacionog odbora Gitarijade u Zaječaru. Da, to što stoje ovde ozvaničen je verovatno opet neko umislio, dešava se to ljudima, jebi ga. Jedna od poruka koju su imali ranije je bila, a inače nije to više taj rock and roll. Kaže, nema više bunta, ovako pošteno, ljudi se skupe, zezaju se, popiju malo više, poslušaju malo muziku, čekaju da dođu grupe koje su gosti, koji će malo da ih vrate u neku prošlost i na tome se završava. Kao hi hi ha ha, zim zim bim bam, kako sam cool, kako sam vickast. Pa ne razumijem što su trebali da urade, brate, kad se završi festival da uzmu da demoliraju sve i da protestuju, brate, ne kapiram. Ja ne razumem, brate, stvarno šta nije jasno ovde, ko ne vidi šta se dešava na ulicama trenutno, ako ste kratkovidi, onda možete pogledati verovatno u svoje dvorište u kom možete da vidite da je upravo taj bunt i tekako deo rock'n'rolla i u današnje vreme i da niko neće da nastupa zbog ubijanja slobode koje je rock oličenje, jel? Iz konteksta može verovatno se izvadi samo konstatacija da kao bilo je gore, ali smo preživjeli. Jer prošle godine je Gitarijada bila najgora u istoriji svega, ja mislim, po svemu, najviše poseti, pa se postavlja pitanje na šta će da liči Gitarijada ako se država ne oslobodi sledeće godine i ne samo ona, nego bilo koji festival, jer i po drugim festivalima je bilo problema. Kapiran će bude Jelena Karleuša, Baja Malik Ninja i Aca Lukas headliner je promocija Aca Lukas Kojna, a pred grupa Jovana Jeremić sa leteći Žeks bendom. Sve u svemu, od srca hvala svima koji su se solidarisali s onima koji su ćutkivani i nad kojima se vrši represija, jer čovjek treba biti kad je najteže. Još jednom također se izvinjam, evo ja lično kad već niko to drugi neće uraditi, što nisam dublje i bolje zašao u priču i veliko hvala još jednom bendu Deminutiv na odličnoj muzici koju sam istražio i izuzetno prijatnom razgovoru sa vašom basistkinjom. Obećavam da je gajba na mene kad se budemo vidjeli, a što bi rekao Dragan Nikolić u Pljačka trećeg rajha, ja uvek ispunim obećanje. Živi bili!